eso chungchanga agreement soi akikai zia boina sangpita ahong so jing layen ima holding zong itabang din mon hong hiding ham ti sei thailo khop senin ahong do ta in chuteng ta le mi tampi lungthim asuna in hiti chun alanga lungyal ngai dan zat chom tampi zong ahong kon do jing in hi chitak hlanin lungyal ngai dan alanga tampi hong kon do ho hen nangin naza ho le namu ho hi ipiti na gelam ti tuni viver so in anangai to hitin hi thu chungchanga he alanga the tampi iza tawin hong so dain hi chi ho hi tuni khwa hen ga sei khom mutin anangai khom muite hi chi kukiyo council le keno UPF amaho kehuna chungchanga home affairs ministry in Tupon anabolin hichi iga he diu khat chu SO agreement ki bol hi mi phabepi Delhi tol pia anachiwa hichi anabolo hetin thulu akemo ini hichi Delhi muna gachi ho cho akhatna Henlin thanglet chairman Kukizo Council chule president Vipe People's Council ahin anina CH Azang Hongsai coordinator governing council Kukizo Council and president Kuki in P Manipur ahin chuting ta lehin athum na dinga hen thangzamang general secretary Kukizo Council and president United Yo organization ahin ali na dinga Reverend Dr. G.S. Agangte, Treasurer, Kukiyo Council and President, Gangte Tribe Union, anga na dinga di ngamlal Executive Member, Kukiyo Council and Chairman, any Kuki Tribe Council. Ahin, agup na dinga chun, Lin Mate Vice Chairman, Kukiyo Council and President, Mate Tribe Union. Asagi na chun, Richard Laltang Puya, Finance Secretary, Kukiyo Council, Marian Pui, ZSQ. Again na, Zanglet Haukip, Vice Chairman, Kukiyo Council and Chief Advisor, Thado in P, ZSQ. Amaho chang hi kakal song aheti, akimone hi. Hitagit na chun, KNO Kukiyo Council in. Amaho akyo now chunga, Home Affairs Ministry tupon kibol chu. Mizo si lamha na thading le chilelo po le na thading in Kukizo Council National Highway thaong ding in nopna anay titan Home Affairs Ministry MHA in tupon anabolin ezi thula na hi niphabep sunga Kukizo Council MHA in New Delhi muna chu kyo khom na anay jawa the hi in HNS2 a boina ima na loading a security force to kithu khom ding a hitin KZC in anopna ana pivi nahi chuting jong le hichi hi New Delhi muna MHA Manipur government le KNO UPF in suspensions of operation noya ground rules velvet na le simfatna kit to lonin kum khat sunga ding in su sau be hi ke taitin MHA thupon ki bolchon ana seikit nahi ground rules ki tha sim ho chu akhatna Manipur territorial integrity ding chuting tal Manipur sunga chamna lungmon na na dinga solution khat neiding aban ting le KNO le UPF in anu pam lungyal amon ani uzong chu ipam telahen conflict area ho a kon designed camp sagi mun choma chondo ding chuting tal le designed camp su hlom hiding chuting tal le him le thal ho CRPF ai lo le BSF camp anai pen a koiding aban le amol lungyal chu hichi keloi khom na thingnoi pang ho vetchil na ding gamdang mi foreign mi apang le ka la ding a hitin a save ni so agreement no ya ground rules ho palke vel hiding jong epam joint monitoring group khat sim do ding dan palke le khauta go na ki piting a hi tin thulu chu akimoni ai le ani na
mu do kit chui pam tele ku ki thingnoi hole Union Home Minister so chungchang a ge ho na thon chu kinup to na lo la hi tin thu akimokile nei he chu New Delhi muna Union Home Minister le kuki thingnoi ho suspensions of operation chungchanga kilo pham kyo khomna ani uchu kinup to na lowin ani khen uvin he chu kyo khomna aban hi banjom na lai ding hitin thuru akemoni center in Manipur sunga chamna na theidinga highway ki kha ho la ong na ding chule mei leite chenagam to kinaya so kem hon chondo na theidinga hi ji kyo khom nei ki bol mai mai hi tin ase win alangkhana PM Modi in tulha September ni sim 13 ni le Mizoram gama Bairabi Sairang Railway line hondo na ahung nei ting Manipur jong ahung wil pading thu agin to ki saya hin hisi meeting hi a hi jong agitin hi officer thulut ki mu in ase na achun hi Home Minister palai ho chu Kuki Council le so group hon achom chomin ana ki holim pi ovin NS2 NH37 ha ong na ding a hin ki ho ha na anom thei poi akiti tukum bul langa Home Minister Amit Shah in hichi lampi te ni ha ong dinga thupi anei wanga chu tu chana hichi lamlin te ni hi mei leite lamla thei lo la hi tin ase win chule mei leite chen na ko ma so kem ho chondo ding kiti pen jong hi kinup to na thei nai poi hichi thu hi tu le pam khunung elowale pha chom ha le sei khoma kit ding a hi tin ana sei wini abana chun PM Modi in Manipur hong building a hi kitipen hi officer ta injong hersa na ahong kinai nai poi Manipur BJP General Secretary ke Sarat Kumalin ai ti jan ase nei ahin la achi masa phat beb jowa chun phat achi masa phat ni kho achun Manipur la VVIP hongding ki sei to hlonin Imphara Kangla mun Churchan Pola Peace Ground mun te ni hi Blue Book dan noya security arrangement na ding Manipur Chief Secretary Punyet Kumar Goel in meeting anabolin hi VVIP hi amin agi pha lo wanga koiham itia lehin PM Modi hidinga gin chat hi lam chongchoma SO chungchanga isei naw banjamin heji aban iga atalang no muchi pyam telehin heji SO so kisu sauna ahin kokomi ho injong mei lei sunga amon dem na nasta ana bol veni amon dem na bol so hiti hi Indian government le chinku ki narco terrorist in achisa September nisim 4 2025 ni khuwa suspensions of operation so asu sau bel hon hi sangten dem na akine tin FM coordinating committee on Manipur integrity kokomi in thupon ana bol nei kokomi in thupon abol na chun hiji kinup to na kine hi Manipur mi pi do na ki bol hi aji chu mi pi in atun do Manipur government in achisa March nisim 10 2023 ni khwa so hi su haidinga thula na anani ai tai ati tu a president rule nuya ki vai hop na hi mi pi thaleng ai poi tin ana phong do win so ki nup to na hi go na lawa thing noi hon hemla thal dop na thei thil si bol na thei tha api ati win hi chule hi chi agreement hin achisa February 29 2024 ni khwa Manipur Legislative Assembly in so su haidinga sei la na anei chu asu chaw ve tin kokomi chun ngo na ananein gammi khatlam la na politics sa de na akimang jing hin constitution noya mi khathanei na apal ki a hi tin ase win ko epam committee chun hi chi so ki su saw na chun dem na sa na bol ki win hi chi chung chang to kilona abana chun adia e hon jong e het diu apoi mo e hon jong atha ba igel diu poi mo chu ipyam te lehin suspensions of operation chung chang thu dola ground rule velvet na chung chang hi so PS mangkhulen hau kep kuki freelance writer in ama in aseina chun he chi ground rule velvet na to hlanin tu nai cha chon a phar su sound extension akibolin echitor hi party thum ki ho na dungju ya kinup to na agreement hong hi tin ase nei ki ho na ki chai zo che chon social media la dunga ahong ki thejal paitan mi pilungel ke ni ahong ki so jingin
akipa loi alung hang loi hibang sia asu tawin so agreement to sot party ho chun hunung le aphat chom ding dan thu nal pen na hin seyun adi na ta jong omin ngei sela hong ki mu jol sela hi ji chun ngai nom jong au me nei alang khana mai thim ku na ho chun so agreement chu akipa pi thona vin a hin la Manipur integrity su ke loading kiti lai ta azaw ji chun mi pi ahung ew zawin lam khana igel le ahung ew za ho jong oi mo thei a hi kit pove aji chu gam tum la ki del nga la ai wa Manipur integrity ke thei loading tia ki sei chu ki tu thei lo mong hi hizia chu mi tampi tap kung phunga mai thim let lu na heta chu lunghang ta ke holim abol pan tai tun gam tin ke sei jong le so agreement signature chu ki kai chai hi ta ji chun nu mei chapang ho lungmon na ding in pam aphat chomna tham khat jong ana veute tin a sei nei he chi ma na sei na chun so agreement chu mo pom den thei a hi kit poi aji chu Indian government political talks nei theina dinga so agreement a masat lo ho hi so agreement lova political talks chu direct a ki pan thei lo hi kot khon na dinga chabi angai masat tabang hi chule wangam lu na dinga chu pin tha na angai masat tabang hi tun Manipur integrity ke thelo ding kiti thu cheng zaw jong le Indian government in separate administration AP tiang ole ahin piding hon ku ki te chen na gam sung zo si buffer zone kisiem sa dung zuin alam pi khat hengong wintin gam tum ki mulo la ya mei leite hibang sia so diu jong chu agyal ole di the asa lo ji over Manipur ke loading kiti thu cheng chu apan sa ojong himai the separate administration AKP ni khole achamlo Manipur chu ke tho ding ai bo nei amana sei bekin na chun agreement izat jong le asung langa ito ding lom chu thibia kito tho ding ai gal ki sana ting le so group ho chu dan dung zu ya jaw thei loading kiti jong le jaw tho diu ai ai la government dan noya khawa ki kan tup tabang wang chu ai tawin ipi chu hitale Indian government to political talks nei thina dinga lampi sun chu ipiam tiale so agreement masading dol ta ai government mit vena ground rule palke lo be dana hin kho man phoding chu angayin ahin la akitup jing union territory with legislative power wang chu phat jau sia thum jing ding hi stipend hopwa hi movement ikchai sa lo divin asei nei thangphung ta gal sa the non so group ho jong gu thima na sata ito sot kit diu angaye sumle pa hi hen lang thale jung hi jong le ki tho pi ding ku ki cha te choi chele het bu a manding a hi aji chu hi chi non so group ho hin open ta garmi ado the akap the atha the hi amo stipend mulo sumle pai mu na nei lo designet kem nei lo chung leng wacha banga gam sung hu na dinga leng le a hi win mi pin age support lo le atha sam diu nampi dinga ana to na ma char thei lo ding a hi mi pin sumle pai ne le cha akipi lo le amo hodinga wana ko na sumle pai hungki bung lading ai poi aminin so group le non so group tin ki khen jong le e hodinga thakhat chet a hi ve amo jong asung langa kheu to jing na win te ipi chu hitale tuna sei nom chu Indian government lungsunga na tong thei pathin hinga taujing ide win he chuting ta le president rule sung hi imalam zo sia ki gon tum na golden chance khat eti viverson he so ke de oi jing ju kham banga mongjeng zunga pha jong hitalo oi mongjeng zunga pha hi sa lawa mei thar mei chang sumle pai ne le cha thingse na ki gon tu ma hin kho hi ki tup ke cha manding hin kho hi ki gon tup na pha sung zo hi sa ding preparation nei lo ho chu pathin apan pi ngai lo oi ichi ja hi pathinin e pan pi na ding wai ki gut na inei jing wai hi so chung changa ngai dan ja chom lam chom na ki mo tu ni kha iga sei do hin tin igam su unat na khat ai jin e hon jong atha bia gam sung din mun he thi mo hitin gel thi mo hitin pan la jing hitin ku ki cha te patin pa te e bu taw hen